Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme ehriçna min zulumati vehmi ve ekrimna bin nuri fehmi. Allahumme eftih aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazaini fedlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Muhterem cemaat, Peygamber aleyhissalatu vesselam Vir 1400 sal evvel ümmeta xwe bi vî şeklî uyarmış ki ya Resulullah aleyhissalatu vesselam. Rahberi dini İslam ya Resulullah ya önderi dini İslam ya Resulullah ya. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ümmeta min bi hafte û sê çık. Zaman were ümmeta min hafte û sê çık ji ümmeta min irabe dawa İslamiyetê bike. Her kesi, her cemaati wisa çê bibin, qurûbê çê bibin, her yekî navekî li xwe bike, her yekî bêje ez dawa İslamiyetê dikim. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye em uyarmış kirine. Gotiye ji vî heftê û sê çıqê hanê heftê û du çıqî wî ser delaletê. Bi wana nexapin. Yek tenê ser heqiyê. Ew kê ye Resulullah sual kirine, ew gotiye ehl-i sünnet û cemaat. Eğer meriv mêze bike insanek niha qurûbek rabe, cemaatek rabe, ku meriv mêze bike dawa din bike, mervê araştırmış bike, ev qurûba hani, ev cemaata hani, sünneti Resulullah kabul dike nake, hadisi Resulullah kabul dike nake. Wetî çi cemaat dibe bira bibe, sünneti Resulullah kabul neke, hadisi Resulullah kabul neke, ser delaletiye gere Müslüman hişyar bibin, Müslüman pir hişyar bibe. Çünkü anha gelek grup rabune dibin insan kuvveti mirpey insana khairat nay kirini. Ama Resulullah gutiye te kirini. Gelek Vehhabi hene radibin insancı Müslümanı naha merivce şaştımine. Dedi hemen cahilek yan cemaatek ya yek radbe tişki dibece hemen evi dixin haberdan pey haber dedin. Yetişta ku meri Müslüman be meric bavkali xwe sah kiribe, alima sah kiribe, gotibin heye çıkas insan radibe dibe tüne birabeje. Peygamber aleyhissalatu vesselam 1400 sal evvel zamanı bu ayda kurbanı du hab kurban şerjid kir Resulullah. Yek xora şerjid kir ku ehli beyt xora yek tamamı ümmeta xwe fakir hatta kıyameti ümmeta wi çoğat kasvere fakir be nikar be şerji bike Peygamber aleyhissalatu vesselam peşvama şerjid kir. Müslüman gerek gayet hişyar bibe. Müslüman gerek bi gotini van insana ne xape. İnsana krabe beje pey miryara khairat nay kirini vana inanmış nabe. Çünkü eva dini hani tebliğ yecmera gotiye Muhammed aleyhissalatu vesselam be. Merve gotina Muhammed aleyhissalatu vesselam bike yan gotina van insanı cahili cemaat abike. Awan insanı cahil korabun gotin pey miryat işte khairat nay kirini merve gotina van bike yan gotina Resulullah bike. Peygamber aleyhissalatu vesselam bezevket hadiseki şerif çı fermandı ki ve kâle aleyhissalatu vesselam tesaddaku an enfusikum ve an mevtakum. Peygamber aleyhissalatu vesselam de beş sadaka bidin. Beş nefsa khara, beş mirye khova sadaka bidin. Jimirye khara sadaka bidin Resulullah aleyhissalatu vesselam de bije. Velev bi şurbetil ma'in desivadat şektüne be yek kurmeki ave be yek bardaki ave be sadaka bidin jimirye khara. فَاِنْ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَى ذَٰلِكَ eğer kuvveta vehkuhun habe avji bidin tünnebe فَبِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ayeteki Kur'an'ı sadaka bidin jimiriye khora. Ayeteki Kur'an'ı bukhun jimiriye khora. Peygamber aleyhissalatu vesselam de bije. فَاِنْ لَمْ تَعْمَلُوا شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ eğer hun nizam Kur'an'ı bukhunun. Hun nizamın ayeteki bukhunu Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye فَدْعُوا بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ dua bike jmiriye khora, duayı mağfireti, duayı rahmeti bike jmiriye khora. Fakat vaadakum bil icabe. Çünkü Xuda azze ve celle Kur'an'ı dadı bize hun gazi mi bikin, hun dua bikin, ezi duayı ve kabul bikin. Peki Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye jmiriye khora sadaka bidin jbu miriye khora. Kur'an'ı bixun jbu miriye khora. Ave bidin khayr jbu miriye khora. Dua bikin jbu miriye khora. Ki gotiye Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye rehberi dini İslam'ı gotiye, önderi dini İslam'ı gotiye. Hazar cemaat rabin, hazar kurub rabin bejin bey mirya khairat nay kirini meriv gotuna kesi inanmıştı be.
Meriv gotuna kesi inanmıştı. Eğer meriv İslam ve merivi gotuna Resulullah mezhebke. Eğer meriv Müslüman ve merivi gotuna Resulullah mezhebke. Falan cemaat Rabiye gotiye pey mirya khair khairat naykirini. Falan grup Rabiye gotiye pey mirya khair khairat naykirini. Evana inançsızın, evana vehhabine, bir inancı vana be gotine vana ne kapın Müslüman. Müslüman gere guh ne de guvan gotuna. Guh bide gotuna Resulullah. Guh bide Kur'an'ı, guh bide hadisi, guh bide hadisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de hadise gidina fermandı ki qasi xurme ki sadaka bideş mali halal Xuda Azze ve Celle evi sadaka ve qasi ciyam mezindi ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadise gidin da fermandı ki havza xu bikin be agiri cehennemi bi dayina sadaka Peygamber de beje. Sadaka bidin ev sadaka de be perde ara ve agiri cehennemi da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruki Hazreti Cabir de be hutbe khunjmera Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Goya geli insana tevbe bikin bal Xwedê ve herahî hûn nemirine. Amelê salih bikin herahî firsen dest ve da heye. Meriv wetê mir, meriv daha nikare amelê bike. Meriv fir istek dike, ber sekerata mewtê da meriv rica dike ji Xweda. Ya Rabbi tu mi bişîne dünyayê ez ê bütün wextê xwe îbadet ya derbas bikim. Ama insan ömrü wî xilas bû tekrar nazfere bal dünyayê var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de bir herahî firsen dest ve da hûn dünyayê da amelê salih bikin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bir eğer hun Xuda haz dikin per zikri Xuda bikin. Lewra meriv weti yeki haz bikin meriv per bahsê jê dike. Zikir birhanîne meriv Xuda bîra xwetîne per zikri Xuda bikin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir eğer hun dixwazin dünya ve ahireta ve tamir bibe rim bibe per sedaka bidin. Hatta hun diqedînin sedaka dizî bidin bira minnet û eziyet nekevî. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir sadaka hafte hab dergahı şerri sermeride kapat kirni. Sadaka hafte ham musibeti sermeride ra kirni. Sadaka ser çar kısmane. Sadaka hem merivde de Xuda yeki deha dinvise. Sadaka hem merivde de Xuda yeki hafte dinvise. Sadaka hem merivde de Xuda yeki hafsidi dinvise. Sadaka hem merivde de Xuda yeki haft hazara dinvise. او صدقه خدا یکی دهی دنویسه مروف بده فقیره او صدقه خدا یکی هفته دنویسه مروف بده اقربای خو او صدقه خدا یکی هفتصد دنویسه مروف بده برای خو او صدقه خدا یکی 7,000 دنویسه مروف اویجی بده اهل علمی مروف اوی بده عالمه Müslüman gere gayet hişyar bibe, Müslüman gayet gere guhbide Kur'an ve hadisi tişta ku Kur'an'ı gotiye tişta ku Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gotiye daha icaba gotina tü kesinake keçe de beje bira beje Müslüman iman bu Kur'an ve Resulullah haniye gotina Kur'an'ı gotina Resulullah deke kafi xwe gotina tü cemaati gotina tü grubi genel Müslümana tesir neke. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.